sumpuntiro menaga katintiro menaga golle magontiro menaga ika dunan golleya ida me kanu alla jatin sabura kenyani na yamari nya na hatanden togono na serungara hosirenga ni kaba hoburenga na alla batu dome ko hontiro mena alla mpe halle alla farinda ken nya atag monti nyugo alla ka hayga da kenya koni agara min jamburun ko ati illa al muttaqin min nyongo benu gare du tanga min jamburaunga igadi ewa i place be ga yimaga ano nyum do ke faru ngamen natana alla hayga da ayan koda ike wotini dangani ya ibadi la khawfun alaykum al yawm wala antum tahzanun ke koninde serena la gara koda manna kinka mana yanka madunari har ba ne bai lagara kotanni kan kotanye Allah yi mega ti kuma benu da kannen ta kamma sunun ta kamma Allah farin a kunnan ka hai yo kan yin minbarnun kamma ar gur kulle minbarnun kamma i wasrahuma sirungo kanna intakan ibra serena ke mundu ti minyamagun hadamade me angani tagundi ho gani khari kita kille Allah wa konanda qur'ana kedi ho gani bone kita kille awa konanda qur'ana kedi donc min jamma o kina kun mo na gatandi daiman min jansire la gara agan na hamu me maga daiman min jambure aywa anda kata an fuzunu la gara mangati haringam pagana hulal nyimmi nyangi bismillah ادخلوا الجنة الذين كبرنا كوني كوما ngo Allah godni kubin da ya ibadi konu ne ati kunni yammunye ya manu iga to wonni to qur'an ayanunga inya dunari muslimin inya islamini kebiranga to wonni do islama go an gani to wonni yemme an islamiya an minyan to wonni yemme islaminya ne bo kebiranga kenya nya minyan kenya ampi kon lemengo o islama go jukunu nyugo an kon islamina tanna kenya ra joppa hina bil iman mul islama go nyawnyana imanun kane nka anda wari agara ki joppa tay mu'minan jukunga o sereberi de kebiranga yoro kenye ni islami nga anga salli bani anto islami Allah ne bani mu'lamina haringa hakada amo sumun anto islami même petit mu'minai donc mu'mina on jukungo sereberi kenya ne minyan sirega o kenya na kedra jaktar la gara kota Allah ntikanu yentan kam masunun tan kam ma kenni angane ya mu'mina nyai wala ni islami ya bani da kenni serede ay bismillah ودخول الجنة عاد كانوا ينتهى كما قالوا على الجنة أغا يملو أدا أغا يغلمون اللو إنا أغا يغلين دار الجنة دي إنا روانغان دي أيوا كم من جانسرو كما تكاين بالصحابين تيغان دي نيوكونا أكاين مانيني أردو من قانتانا كم على الجنة دي جونكينغا وكين قانون أدو ياغينغا وكين دغمندني أنكونا أغا ودوماني فيها على الجنة دي هكذا كياو كوني من ينصرون مؤمن أغن جكونغو سربن قروا على الجنة أغادو أغا يغلمو يغرين داي عندان كين هراغان تكونوا يوون داي عندان يقي هراغان تكونوا يقاموا سرو بقى سرين نوما دي أنتم وأزواجكم أنكم مؤمنين بنوغا ميقانو الله جاجين صابرا قروا على الجنة يغرين داي عندان كين هراغان تكونوا يوون داي عندان يقي هراغان تكونوا donc sereo to yugo toko yagareda yagaro toko yugoda arjanna yugandi nyoke aram gane nangnati awa as-sahaf arab gane ni kinya ni yokebe go sorota mi haka kuran yutafu alaykum ambane yigani be wakina ambane aw solta mi haka nan ka hokai akon dengo
awananti arjanna dunkebe ago be su ko mantendo wureran naga kinyen serebe tanyere wujunu lemine alla raken tagambaa ne sawra iwamba ne tandan kitin tanyere wujunu lemine serebana su gawadi ke yigandi nyoke na gine yigandi nyoke be go surata mi haka ke mbane wasu kitendi yoke ni kanyenye an ke su yigana so wala gabane an yiga wati tana be ganda kinya gadi ke men warna nga su yigana yiga wato yiga wati gallanda ke men warna an ga yigana wa yigandero yigande ntabana yoke de yoke nuru hon tabana logo man tabana o keni difference nga himbe ga non aga bene nyige sisa dullen dinga gari ay aga luwanda bane dullen ngali ga khari yigande ngulu nganda khari adina dullen tano yigande tunga liga na khari nantinga na yigande njopa ngande kena alla garunga tuwo bakindi kenta arjanna allo ma hananga li alla kani mobe logma lagaren kanalli alla kendi ke mogodi yan allo arjanna kunoda ati howono alli nyonkinda alli yagenda yani arjanna koni magan kuto anyenta kempalle alla faringa konira howono ama domi yankana sere nogodi hina ni to arjanna masala ko tay yugo yugo alla fare singo arjanna wa sinyal lingida alla farenta da alla gandallo ndi arjanna annan setu yaquti dumbe singa an kampita nganno kube ga landa kenna landa wa ati yaho ati alla gandallo ndi arjanna an o kemme singa tanano bajange nyugo alla fare nyugo men nyal linga kada nyugo men wono wa ati alla gandallo ndi arjanna ko ga landa an ga kitana an yagenda an yonkinda an ga wakan nu mobe an ga kitana ke mogode ho galan bismillah arnakinoi وتلك الجنة ati kwana arjanna ya ay gara kebe mangutun kanda التي arjanna kebe أورثتموها igara aga kindi kenga tuon sabunga aga ni dunadi aga ni kengollini an gollen kenya hake لكم فيها yitire فاكهة kan tunga aga dangani arjanna igabi gabinni an gungo yigene ayugonunga إن المجرمين kebirenga qur'ana hillu ani aga nda banin ko ana banin ko kebe gani junubu yemmu ngai خالدون kungo duma yemmu ya jahannaba yangan kada yenni لا يفتح inda عنهم yangan kada yake kudunu baki magandini وهم ikunga مبلسون ikuruntin gigaran kutunten wo yimbendi وما omi ظلمناهم tonya de ولكن ngasa kanu humu yimme tigitiga nya zalimina du tonya nan omi torole ونادوا ina gangundi ya maliku ya yimbe tanga maliki ليقض ربك keta himbai mobi akan kamana tano kari tabane علينا na'am قال ugine sine kini kharu kannenga maliki akan kamanda no kari tabane maliki akan kamanda no kari tabane ugine sine o kharun tikaya ugine sine ngana timye maliki wotunu dangani إنكم an kunga mage nuna agawo wucunu yere de yani ken wurenni agawo were hina de kalle to ondare kalle nyeme kara bismillah لقد Allah nati جئناكم okuran kunga titonga ga akizarakum ankum boga ben kare unna kunni qonindanu atungandangani kibrenga tunga liyere na riga garin liyere na lata angana tun qoniyere aywa garan dollo Allah gara angorono de amno kusindike angana tun yere nan tinde na tun dabari tun dollo Allah gara annaro no arna kenyoda kibrenga sire mina tungul la gaide an minimum da ko kifarun da ko Allah sihoda ken tunga de da serebe go hanake munda ke biringa annan diga tungum batte bismillah
awaran أبرموا yalli kafirun da hiju ya gemundi Allah farin jambayindi wa وإنا inda igara kenya de oguga مبرمون wona mogo yugo gemundi ni halaki de kebiren ikunni khalleliga kuno khalleliga kuni liga nan bosrenga sikandari Allah yani liga nan bosrenga bismillah awaran yalli kunna gigini yawa nan de ku tunganga نسمع سرهم o kunta mugini igundonga ado imme ngalenga na'am o kemukude ورسلنا sirru himbe ga wanda wanda hina mako sirra ken sirru annaji wani wona mi warde himbe ga wamma anna kada hina ga wi no gondi nanti himbe ga wi no gondi on tat igara me wore kan himbe wi no gondi na ko mera ginde ga wa simmana on ta kentu ya o watude kebrenga am abramu amran kebira maga mogo su awa simman nogondi hogure alla wa an nogonu kallentude ka maga me gemu hogure o hogure ona kenya bar alla watude amanya alla halle bismillah wa rasuluna malikan barunga يبتغون kungo sahani ladehun awa taghon su kamanten nindini mo ken kawnode alla tikini shahidu mo ken rabun sira su gono malikan mo damba de hillo wo sahani raqib ar atid andayani hallede iwa sahan himbe wan no nanga ma ko serra alla watu angara bu alla kendi bana wo sahini na siriga de ke fam awan kinyana maqamul muraqaba ko kanna allai bismillah قل rasulullah ngotini dangani إن كان ولد limme gandai للرحمن arrahmanu da komi agara komi obe tungandai فأنا nge maulabini أول العابدين nge holana kellimme batunu kamani ngabira kebe nge gama ho batu tiken alla reme ke ngureni limme da alla maka alla ngati qaranya nge holana nyana qara tokono nge holawa tokono nge gama ho batu ken alla reme su ke ngureni limme da alla maka bismillah سبحان رب السماوات كم كمان سواسنا وما دغني ارسلنا ومن كمان دغني ايان العاص كمان ما انقورون دا انسرون دا هون دغني يغرا كم مغنغو كباي فذرهم يا رسول الله يانغني تونغا يوسنغنا يدناندي يلعبوا يخوضوا ان خوبي باطرني ويلعبوا ان سنغ يدناندي حتى يلاقوا mak iga gemma lemmawo i kotanga kotambe iga wiri irinyi na kinga وهو الذي alla yani kamaninga في السماء إله kamundi ayani awabbati hobaninga وفي الأرض إله yankadi ayani bati hobaninga antokoy kamun dun konundi duran kama ngun dun konundi duran kama kempede kamun dun ngun su tongu bati tunkanta maganta ke abane وهو Allah ta'ala ayani gemundi dananga ayani tuwananga وتبارك الذي akenyani kamaniya agan koronta له ملك kammunu marandinga dangani arunye marandinga dangani ado hosu kenga kammundu nyin nagandini له علم الساعة Allah ngara kotango nyana wakati be kento akon kawama وترجعون diwan kun sagandini kata Allah ta'ala ولا يملك الذين adi yemmun tam marandini يدعون ayo kumbatunu Allah tanai ash-shafa kanjun dinga yimmi su dangani sesu إلا من ما كان دايم من ينقنجون دم مرنا بالحق كن الشيرة تتوم يعني قتل لا إله إلا الله
ati kun la ilaha illallah konnanu ya'lamuna iga watu ti sondumunga nene ngara kebe ko isu hununda kengolli kina gara digame be ko na awa koron kusutai Allah gaji agara aga badu honun suni jahannaba swanga igati o dunga tay isa ga wono bane donc Allah hagara ken digame kutinya jabu yere amudi boru nun an gwana awa wonna hanan lagara ina ka kanyon londi dilla allati angara ho batu Allah tanai kanjon din tama illa man mangara himbe batu Allah tanai anani ken kamane shahida bil haqq ashhadu la ilaha illa Allah ani ninga konni mogobe asu nga gollenga na kemogodi asun min nga tahundu kemogodi aslama golle gusikay sunnu min tahunde nenen konne suhungolle sirebi la ilaha illa Allah tira kenga awa sundu mindi la ilaha golleni maniya asalli asumu ajakka ahiji ara yamari nya ara kutayin tokono kebirenga la hara kota ayanda ko ti kanjonde ngukunda na wutuna billahi isai na lawara uzairu ya na lawara malika nunga na wara Allah wali nunga na wara mu'mina nunga an ganda kumbatu kamane ya kenne anya problemu ya la har ban ta kunkuta ayanda ko nan dilla gara kota kanjonde marande ngukumma kanjonde nakarindana ami gollen tundin ina ki aya wututi allati wala yamliku alladhina yad'una min duni allahi ash-shafa'a kanjonde tano diga kane hunne sa iganda kanjonde tano wututi diga kane mani alla ma kanjonde mbugu taga honu mo ganno qusu magara illa kuni maganta agna qatasu ana sabati mongoni ki ayra goy serebe gati la ilaha illallah tiraqinga aga wason no mendi aga breta gollenga kanjonde mo kenna lagara anga da kinya kamane kinna nya mushkilai balle kun kon har banta ungutan anda har bane baki hinu kibra kanjonde mo Allah ko musurunda kanjonde mo Allah ko musurunda e kanu anni daro anna nyamari anni awa boy ti yamari nga annam pateti iya tandenga awsini Allah na lo e kanjonde no gondi bismillah wala in sa'altahum ya rasulullah wallahi an kafirun turinni tikanyi mebani agara kafirin ku taga mi gatanda Allah yani taga Allah tin da kam gonisa har sa igawi illana kata taganda nan tanabatu yin kon tasrinyana kamane mataganda nan aqilahum ila Allah farin dangi digame ila kemiyen konan dangi ya rabbi Allah farin timani atin kama inna haula wiyemu qawmun kunu sirunyi awa annaki hamun tatuninde كون دغا وقيله معطوف على علم الساعة الله فرنجا دغا بيكو تي إيسا أواني تاغمانجيا الساعة عندا إنه لعلم للساعة كون أو الساعة كتكيني نادي الساعة منو إيسا غنداري كنا تاغمانجيا كين دغا مي الله فرنجا كين دغا مي هندا ساعة كتكيني بسم الله فاصفى يا رسول الله يمكن نبلي بك كافر مغني أموتني دغني أنكسي ميتورنا يعني متاركة واجبي أمورناتو بسم الله الرحمن الرحيم سورة الدخان كان مكان سورة بسم الله الرحمن الرحيم هميم الدخان حادث قبل عفوا من داوني
aw gillai serebenda kara jumanguro akama wo illa karene alla ya hantinga wama yugondai aw illa karene alla gara yagendi gilli hurul aynun aw gillai suratul dukhan serebenda kara jumanguro tanyere wulunum malikaw kafar gesumude yana kamandagani aw gillai serebe ganda akhara juman ro ma juman kota alla na kompe taganda arjanna di baydawiyo tafsirin goyani sura suga nanyime wal ma jopande ana hadisun wurriti ken sura kibarende dangol awa halsentuanun di adiga mukusu sehero kina su ko mantenga nanti imakiye awa sahanta on kampanga maganda ke sura qalle ado yasin qalle be gani li kulli shay'in qalban wa qalbu alquran yasin wa man qara'aha yuridu wajha Allah ta'ala ghafara Allah lahu qad takilla garum kin hadise aro surat dukhan hadisuku aro iza waqat qalle tisrebe ganda qara ko tasu ken kotan kori anta ken kita kun sikki koni kun ke santa kun pakenga bismillah الله أعلم بمراده بذلك نسري بيغا واموندا الله نياهي مغا جمعورو سانو كقرن أنغا واموندا جمعورو سو الله نانكو يغاري الجنة دي أنغا كقرن أنغا واموندا جمعورو سو أيوة الله سبحانه وتعالى أنا كومبي تغاندا الجنة دي جمعورو سو كقرن جمعورو سو أنا يغاري كتا أنا كومبي كتا alla na ya hamma tanyere wulunum malika wa kunna kafar gisimunde nyanda ngani haraga behe tankarage adu ho ayani kinna qore way ko yendi na karata bane jumanguro walma jumanki بسم الله والكتاب أدين كونا دي قرآن كتابنا كينغاني بانغاندين داني نين جابون منيا أكو تونغانا كودا قرآن كي ينقني وروني كي مرو خيرين غبني أكو تونغانا أوني كونيا منزلين غونغوندانو يدي أواتيك سورة دي أدو قرآن يا يفرغ كل أمر ina hi besu awa ina awalangala ke wuro barkante di ke ngani gemundi hoya ho gani hiya agunyana sinendi amuran aywa ke ngani aywa bogo hoya gilli ogo tungan nindini ogo tunganga hoya nya muslina harun kindanu di Allah fare mo na yi wadi makanko rahmatan ora harun qihinne sabu dangani gillan kamanga an kamanga atigi tigi ayani se ummu karanga ayani gollun to anangare kebrenga kewro ho sugo ngina sinendi aswo walangalene kewro yadi kewro na kamroi qur'ani yangawru barkan dendi o honsu walangalana sinen pinsu walangalana kewro yadi nangiri oya كن كان رويا هونوتي ليلة القدر هونوتي شعبان التغني على كل حال بيسو كهمنتي صحابة نميانا ميك سوغادي نالي تابعينونا هوتيكي قتادة أدو ابن زيد كنيانتي عليه القدر يريد غامون كو ني دالون كو ني حديثون كو ني او هيمبي غاتي تيستي صابانا تاغندي ني كين اكريماتو يا كين غادو جما كون غاري خالون كو ني دالون كو ني او نا ايمون كو ني نو على كل حال كورسو ورو قورني كي بيغا ليات القدر قالنا
wara ken konan dangi inshallah ay wo kani khari nga shabana tande nguro oro dan tannu konni kendi bay ken tagari ni khadi ake nguro to na gati way ina akhiri wuru barkante ina akhiri bari nguro ina akhiri hinne nguro ina akhiri kahitunun dabayu kota sekingo kinni sirenga urobe aw gillay awro ke fasangunta on korenni basa koninte mo serebe ganda kami araka salli awro alla na kami malika qi anga tanji kelli menni na kanda tangorno arjanna tanji kelli menni alla tiran kisindi menga wo tanji kelli menni tona balaw nyundo bakanga dunadi lakin tankabea tammun kallenni nan kisindi shaytaniya awro na kami araka salli ke kame malika wo kinyananda ti Allah ya mariyen eti hinne nguro man sauda la ko nde ngota wuro Allah wo Allah faranyu matunum pinnana hinne be go bujuni kama misalleya aw komi kalibiran kon tamisen ni dem pakke bani kalbi arabun ngatu iyani tamise gaba gumu ngadira arabun su ko mandenga e kun tamisen ni dem pakke kinga benni de on Allah gande misalin kinna ango himbetu anam potu imbalim misalin kinna kinyani agay mi watu ke qabila iya tamisen nan gaba arabun suya kebire ngango hinne be kinni komu wa urode aw komi kun qabila tamisen ni dem pakke kembal Allah hinne haqqen tay ngaram misala ko ime go himbetu ke qafari ngura man sabura tiken kota Allah ya hene islamin suda magijan katana makrotendana makonci minendu mayime malangreme majena na ntatubini kusoro na ati halle tiyo ya hene be sumaka gijan katana krotendana konci minendu mayime langreme aro jena na tubimbali ke wuro adu hon fasamunta ungo nyana di himinu go nyana di yayi Allah fa sallam sha'bana abito abito tamido siko Allah farinda Allah nyaga nga munduna maga anna yummatun kanyu den kininga Allah ta dangane nda tagandi sikandi kinanga ata munu na to nguro Allah farenda Allah nyaga ngamu na ma Allah nyumma tonu harsa ana kuten sukini ngana asuka nyelo Allah gara kota aywa ati himbe ga to wanda kin kana tagandi sikar handa kin ga tagandi kinanga shabana tamunu karago nguro kena tagani nguro Allah nyaga khari Allah tikir Allah farinda sukina su kibra façon da qore agesi ke nguro nyedi yumaton su nda su kanu den kinanga illa man sharada an Allah shurud al-ba'iri timba ganda kebe ganda koro baka Allah pinga koy ñogo men ngana murti mo koy bakka ñogo kutunga mo ke woro yo himbe ko na fa son ta wondi ken ayu goy mi hondi ayani to wondi wuro barkante agadi aywa ke wuro ni hin su ko mande iwa su walangalana sinan kibaren su kew kuyini kew kumene kew nyana kew wati kenda yana kew wati kew kalla kew brene kew watunu kew sahana asuka humante sinendi kew yana kamo lawhil mahfuz sayyidina jibril sallallahu alaihi wasallam
akinyana asu konni awa qarna malikanun kamma iwa sahana gapundi no kunyugo wono ati batul izza kem palle malikanun huwa kapame na likata jibril ya kari sino tamisu alla faringa wono arawo yankana alla farin kamma bi hasabil waqa'iq wal hawadis wonyanto adu kurumban kenni qur'ana qalle mo amma ko mundo mena kan qalle na wudu kewro ya kata sunqa sundi dilatul qadri sinen qibaren su iwa kopine baka halwil mafuzudi aw jopene ken ko tanya halwil qadri wurunga ne ken kan ina sunyeme kebrenga kaytunun nagati ina besu qallenkini ikamanga kinni kone moolwe a tawso tanawno o koni gongondanu nga qur'a fiha kew sagen katta qur'an di oda qur'ana yankandi wur barkantenga anya wur gili hohoy ona gongonde nyana fiha qur'ana di yafraqu kull amrin hakimin qur'ana honsu mogongadi honsu هو غني هو سوادي التي ما فرطنا في الكتاب من شيء هو سو القران دي ودنا مو ودينا مو اسوادي اغريكوي من عندنا بس إنا كنا مرسلين اغريكوي او كو ماغري او غني هارون كيني وكما هو لمن كاني ايوي كيني اتفسرين وغير بسم الله رب السماوات عظيم الله يعني اكتغو يعني كمون كمانغا أرومين كمانغا أروهم بي كينغا كمون دونين ناديني أغنى نموكنين دانكنا ويمي ندي كمون دونين كمان وي نجينا كمانغا كما غيم غلا كم غبي كم غبان فأيقنوا قد دانكنا بأن محمدا رسوله محمد كان أفارين بسم الله tungo baji tunganda maganda Allah ya Allah ta'ala ngarindini ago karindini ayani aga kamanga aga hawanu kamanyani kingani hawa hawa hananga awara adikunga fe shak iwosi kandigi li wundindenga iwosangana kini go ngini ila Allah faran toro Allah faran tidangani Allahumma inni alaihim bisab'in ka sab'i yusuf Allah ndemiya ti sino nyeri kote ko yusuf sino nyeri kote yani dulle Allah ta dangane fartaqib ango tangindini dangane ka ko danga ko dabe kamungarini ti tirenga kim bangantengani ana serun kufare inati ke yanga ngati nyani ke ya atorandenni inati ya kama o wanya gana anna dulle nyanga ngati nguru bagoya o ko ya mu'minuna o tondini Allah nati qammoni lahum dhikra wa jundenga wi kunna ana yanga ngati nyanga wakati kintanonde قد جاءهم رسولنا باتي هارينيا كم بارنا بانغانديني كم بالي الله فاري كم بالي يكون بالا كوي بكا كم باريا إنتي ميدانغاني أنا قرآن كي قرنا سلام إلى توينديا إنتا دا أتورنديني أنا دوغو تونغانغا أو دولي ينغانغاتي ينغورغني وجيني إلى ورغي nga an kunga aidun ago sagene kari kata kafira kuma anya kem mogodi
aga qoto kini Allah faringa makka aha e jada ngani keta anda yugum nyamati kahanga lemundo yarun ka dullo hona kunyamade Allah farna Allah nyagida newiyendi adi soruni tono sirum bugu killendi iro yigande mo keniya ngati wujina ko ata ko sagene isagi gari kati ka hiraqo bismillah yawma ati Allah farangin na kotan simma na botushu oga ligandinga al-kubra kingan ligandi qorenga ako tunganga kuni bimme bugunda nungade o tambon tugir ken kota kinan wote badri kota kinan yawmul batsul akbar makka deben su tanyere ko woni kanan kinga ida sukari himbe go saka kun kama tanyere ida surika e sihana no gari kanan kin kara tanyere batama o tanyere iriga ida goren yakin ni du ma ngasa dulle ngana riserenga awunyana anga simmana ti tire ngana kamundi na alla farenti da ira toro yati alla ndemi ya ti sino nyeriya kom yusufu sino nyeri kenni maniya dulle yani sino nyeri be kamme gamari dulle lidna surga wallanga ne hay adwa nyani ke sino nyeri yanya sabuya na khairi lundi misra ni kisindi aw hoburun toranga ni kisindi borugu mun toranga ko be ngana dullu an walla tun sellanga duwa nyande me fil haqiqa sellanga langa ne nga fil haqiqa duwa nyande atinde miya donc ko be ganda do Allah faren kitende bani ansuru amine amad arni takemburundi la amaken kun amad arni halak allinde miya timaniya ti dullenga wala dulle nyonkin dabari mo aganda hagu bane na asagunga bondi bane ana qoroy du maga ana fisiri ana yada keni nyonkin dabari mo qasinga Allah ganda himbe kisindi arno kisindi anda dullu ka bane na toranga bondai awol logono aw qajene aw sagane kata tonga akondo bira kebe Allah subhanahu wa ta'ala agara nyonkin taga ara nyonkin dirndi yalli koni ngey nyonkin tada anyi mina nyimi wange mi gani nyimi akay jabu maso e an kamandan taga nan dirndi koni ngey en ga hakanya ni de asago nyandenga da ati an nyimi na nyimi ngey mi nyimi bira kebe Allah ra nyongi liga na wara dullem pangendi allore nan qaje ati koninge ati ange nyen Allah yi kamanen ta manke bugili irani Allah tuanu yo nyonkin qorondi nit dullenga nandu dullundi nan sagoni go tokono nandu tampindi nati ken at-taqassuf nambara dunai aw Allah ko ni nyonki bismillah ولقد فتنا قوم فرعون عباد يقول فرعون سر جاربي أو مكان كون كانين جاءهم رسول إحار اللي ينغني أو موسى كريم حال قرآن الله مغنديني أن أتي دغني وعبادة قال الله كممكني نجي موسى نجي الله فارني كتاغي أمين نجي دندنغا خاركينغا inni qiri kata allai kanin surun kininga ndi woda oga bunu kone bismillah وأن awagi lakhirin kanunga ati dangani kamaga awadaran qara Allah ta'ala magarina batiyen tonunga nge Musa murina gai ti dalle ya Allah qoroinga mubinin gembangandini وإني
ita daga na anga mo tono wan an gulan tigiri amanga kara ati daga na tinge Musa gerindu tanga tinge kamanga adan kun kama Allah amma ka tingidu wallade وإن لم تؤمنوا gilla gama sagin sehenga فاعتزلوني kebirenga karin togono koni karin togono nan sehe koni kama sagai me kasibin na ko koni ima togono ka ke sawra Musa re kamanyaga أن هؤلاء atin kama tuku yemmu kuni seru ya mujrimuna inya jinu yemmu ngade kapahilla kapenga فسل Allah tada iga bari kinna kebirenga urun tere tin بعبادي ko mun asa ajibe ليلا an addu ilayya ibadallah kar Allah ko mun kinin din diga tanji ga sine wo me ati Allah ku koni mujrimun Allah dige andi diga kundu igo himbe yana ina kenya wana wari bismillah إنكم ati aganda bugo an kunga mutabauna fir'auna di sirunga ga batununde واترك wo البحر hagen bo na gada an ga ndaro nan bugu hagen ke bo on ten to rahawan an muni dengani إنهم anna do fir'auna di sirunga ina ya kureya igo tumini jinne كم ina ke mo di ya kiye Musa da hagen sampa bore Musa sirundangi irodi bate hanan pammi baka lagarullo be sura meñi hagen kumen no gondi ora jingari kam bismillah كم anga bonta fir'auna sirungara ken togore gilli na gombonunga aro jinya gunga aro sogotenunga aro tawo dingranunga kum paramparingani ونعم i diga nan nema gabe to fir'auna dun konunya ibi du nema na fiha kun nema nudi كذلك ati kemogo وأورثنا oda kesu ko amanten qiyengini seruya kungani kuntananga de فما بكت السماء kammu mawu awa fir'auna serum palakiyen kamma de munyen mawu kamma de وما كانوا imanya yimme ga mugarina igabi dukude ibda seren kanu alla ganda ho nyanda ana nyangudo alla batede bel awan takembo ni bakano har bandadi wan tan dukude amma mu'mina kenga nakara kamunga wunu munyenga wunu tan magate kota aga salin no kube kenna wu ngenni ganya munen no fasamu de nyugo alla ko be ni sallinin kamma ago terne no kube na ndigi baturanga i khairi nyaranga tandonga munyenga wunu ulan daga treninge kamma kari ngira fasamu ndagon kita anyi ternin kamma kamunga wunu agollenga i segene no kube ke gollen taga segene kari ke take buwadi kamun na wu aga ni tawon no kube na Allah batu ana wu aga ya batu nuti hoho ya ar hoho nya na dome ke su ko madenga wu Allah hosri Allah ko muslim amma Allah ko mure ay kentanya بسم الله ولقد نجينا بني إسرائيل الله جو قد سالر مو قد يوكسني من العذاب اللي ينغن قتينا المهين كم بانغانتينغاني من فرعون اللي فرعون هي كينغاني كالين حركتون إنه أن فرعون يا عاليا أن يورغنتيا أن يقلي دارن قريموا ولقد اخترناهم ودا إسرائيلان كون سبني على علم ناني أوي لحالانتو على العالمين دين أنت إجمانين دون كون سويا إلى هو غرام منينو كيدي كوري حسانا وويتو دي أويتو إدي يغرام قطاقو إدو إني مكوفا بلاغو إدي أوانا جامني إحاري دارون بلاغو o watu de ma kesu ko mande iro ho gara meñi kiyedi ori hasana an ken himbe wo yangana sa ken gen jawu ken alla may tuni nyage yawa ala ilima tinni tude man sawuda alla ko musurni mani annabi nyimmu qifar
yo kun ko gabe nyambugidi o tanganda tagandi tambuya segun suni yayi kebira ho sirenga bu himbedi kebira alla na kutun kana haso o suri ku sabuda o buru kunda ga mo kunda jatene bismillah وآتيناهم ودا إسالنكم قل آيانو بينو جارب وكني أجربناهم بانكنتني دي السلا نيما خوري هنهم بوغاندا كمو ممكننا يلنكاتين كننا أيوة أن الله سيخنمو تقولنا غايم بندي وهكذا وهكذا أنغا مكة تاكوفنا كين غانا بريني دي بسم الله أتيكم مكان قول يقولون يوتني إن هي كلمة هوسيا الله سلم أيوة أغاتيك وتوغني دمو كلبي هالي أي تكين كلمني كوتنا هدي إلا موتتنا تأو كلمني كين غني كلهنا يعني كتب لغريري أو غني كلبي دي تي أودو كين كلياي ونديني o hay gari duna be kene wuninde ina kiya kunni wa ma nahanu tinqa hukumanya bi munsharina ti wundindanu tanayde na do ganda buyere o gilli khari yimbe wono arjanna wono ay tikentanya o ga mayire kenne kallenga o ga sare kenne wundinga ti alla woro kenye ta nyami alla fare maga ti to ngandai فاتوا تكبرن انكن نلي تو هابا قسونا نيغرين اغاندي صادقين تنديا التي فارسنا اكيد ان يلي كم بي هاي كير مكه ايام پسمون دوا ما تو باي سرون يام پسمون دوا ما يمون يام پسمون دوا كونغاري كسرو كاني اودي سو هلاغي او الناس ابن يكون كانوا مجرمين يجنوا يمون دي كبرنا اني دو tanga junubundo hilla kapenga de etirne iyam pasukuya ngandi ganda hasukuya ora kuriga mogobe ti junubunga oni riga ti junubunga ke mogodi tuba al-himyari atun as'ad madinan konni du dambini katta ke yugo yayi hayra ara debe tagano aw kufatati samarqandi ayana kentaga aw ma irsin jaman ni tahana me siza ko ni intaga di qari aw gillay ala lamuru ina alkaba kuri ina madina kara ila konada nanti annabi nyime nyugo worna to nti ahmadu kingo bagam bagan na wonu na lim madina ya aw sare ni makka ya o kesabura ara ku debu hilli tono ara girame dabari alkaba kombeke nanyana heto hata akiyam madina ara dare yugo saha na kini madina konga madina ngoni ke dare kirse benda ino iwa kinni kenga kirse ama giri ke mogodi ma Allah sallallahu alaihi wasallam Allah farenga wornino Allah farengari ira bada ngir Allah farenga irani awan wondi Allah faden ga wurni ko tabe awo kema abi ayyuba ma Khalid bin Zaid ken ko ta ken khirsen aw kema awan wondi shahidtu ala ahmad annahu rasulullah bar'un nasami walau madda umri ila umrihi la kuntu waziran lahu wa ibn am kin baytun liya atinge tuba nge shede nanti ahmadu Allah harinya ni Allah be gara hanka mullen taga Allah ga ninge wumbamba kata kiyenga minga nya de mandanai minga nya da hawat kun lemme ku halle nge to wondi tan kitabenga himbe ga worni yankanga nge wan dinan kama adan sunnan kama to wondi tan kamanga kembe ga honsu kamanga andu ho gari anda ga worni tan kamanti kunnunga an dinan sharia nge tongondi tasuya andani njori nga himbe munda kinya haikinga
agama yin yori me annan kanjon dinda lagara kota ma munginga de anyu mato hanunu benu gara alliyen sama igara baya anyanda nkeni kunyugo yayi ngan killen kama an baba ibrahima killen mo ken kama ara batare ke ara bere na adresse nya lillahi al-amru min qabl wa min ba'd ken atampoma ati ke kanira halle hin Allah halle awra kata muhammadu bin abdullah nabiyullah rasulullah khatim nabiyyin rasul rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam min tubba al-akbar awra kata muhammadu ya abdullah remme Allah annabi me a harendo annabi mun timandana taga honun kamampare kisiyenga ma arun nema agri tuba hananga lakin Allah faringa ara karakewa no ne ira jate bugundi na wutu tuba karakotanga aru kata Allah farin ki kotanga wujine sine la yazid wala yanqus koma ka hay kontak mo Allah wi ko mun gonun kanunu ni daro ake manin qorake na hotu nan sagai nan tungon ni tay wujine sine anya en kane madina ngol Allah ga nake bil laktu awa sabun da barne kudi menu madina hakan ne yahudiyan ya ti har lagaren wornin kudi menu igoto idiro Allah farin bare maka sini hana sini hillandi yo me walli bitedi wurondi gundondi akaba maka ngen tasira na kunnan gimenya bo sahaba nu to diga na honne ma Allah yime go dugene farenda tandiga ba ikun goto na hitudo hinya mo mbate agarin no kube yime awangu yime magasi gilaga sare kugar himbe tsadi na himbe gutunta gunto ali na himbe fama yelo hinya mo mbate ikuma kimmeto aw koni man zawuda har marin me hinga nare amunuti hakare maganya bi ta'assub wal hamiyat al jahiliya kin bala musamma amunuti hakare la majan gonda amunuti hakare nga igema sawaba hane dina makanko nga بسم الله وما خلقنا السماوات الله جو ما تغندي كمونغا ادونينغا وما هوتغا كينغو كموندو مي نغانديني اوغاني سانغانو دي ما خلقنا ومي اللي تغا الا بالحق ما غانتا تتومني دي نا كوي لاني يمودا وني باني كي يسابن حقرانتي انيا هيغا نساو كما ان الله لاني انتونا دي انغا بان نونتونا دي ما نيارين دانغي دي هونو كنوا بدون تفكير ناني تغسيه لا هو التي ما يكون دي إيرانيا بالحق توني منيا حقران دينا دلك تلاني ينيدا إني باري بسم الله ولكن أكثرهم غاسرون فوق من لا يعلمون إن تكتم إن يوم الناس فتن بانجي كوتنا كيان إي وقتنا يسوسو كهمنتنا هو كما سولا غري أيوة فتن بانجي كوتا كين كوتنا نغو ساقي لكن كوتان ساقين تانا هنا دي أن ساقي ريا فتن بانجي كوتا كني دونا كني لاغرا كوتان توني واي إسلامين دو كاهرين فتن بانجي باتان دو كوتانا فتن بانجي
kota yin su none agana hatam jena num pay garanton pay kenna num pay dulomina num pay kunna ka huma me batiye ngan nonu ana fatam panci kwani nahilan su manunwa kun nahila sallanunwa kuni awa qad sunnanunwa kuni su manunwa kuni hijanunwa kuni umranunwa be su yawmal fasl ko wonta ka pahoya la gara kotan to woni wanke bismillah يوم adi fatam banji yen kodan ni kodai لا يغني مولى adi aywa ke kodanga adim awa e besi hoken dan na handini عن مولى awa bakka i besana mandin harbana gilli yangan kataynga ولا هم adi besan manya igarawi besi honun de mana yimmede ke kotanga de إلا من illa ri kharir illa la gara kota anga besi komeya mari magu sabura minya magu sabura aganta mena hana imenanti mena hana angin be gati mare menyani mimminyani antanda hana ngati illa man de illa man maganda besan benu رحم alla الله gara kumpinna kun godi kun mena hana kin amare me gandai mu'minai anyi me gan islamiya ammi nyangi gandai mu'minai anyi me gan islamiya fa innahu yashfa'u ba'dhum li ba'd bi iznillah kibrenga mu'mina ani marin islamin kanyunde londi mu'mina ani minjan islamin kanyunde londi illa man rahimallah fa alla rakum pinna alla ya tawani arrahim ango kabakono serebe ga tu hon sumbana kimme angara kengo yam pakarlanga bane hin sambuno dunadi oga manya bane bati mogondi kutayin to kendi khalas yendi lagara onyana bane no kamo lagara kotam bina onyana bane kamo ken islamiya ken kahiri kunna bana ken islami ken mu'mine ken bana ken muhsinu ya ken mu'mine kunna bana la ogo me kane mo be dunadi bati yende khalas yendi ado suron ta gondi la gara ko dan kana o me kane ken modi ango himbe kane allah ko ma godi islami ko ni gani la gara ko da araba kan no ngasirendo iriba kun dagili an koni gati dron ho sumbana ho nda hasu hoy kebire nga diga mun ta mi kitana ma khade la budda an se un so me qosono so me gurjana anna tan na garen sigindi manga tan tungun koni diga mpillandi mo hanan gurjana mangara warani menye dina na itiqadi nanti komun tabana ko sirin nyangana ado ho buri nyangana tabana ko buru ni men bonon tame ko surun kan surun tame an da kingara nyon kolandi himbe ga kanna Allah yidina tanga kinnan pasanga kibre nga diga mo me kitana Allah diga men su to ko ni allati lagara ko tan ni ko tay ho on tawo sorno serida yo ko tanan kuru illa man rahima Allah wasikin dagen ko ni كني يقول لي قصيد بسم الله إنه الناتو الله تعالى الله أكن تيجي العزيز أيان نندana ngare الرحيم akin yana kahir no ni ke kotanga iga makata men hana ni wara yimbedi arrahim ayani hinna na ke kotanga agara mu'minun pinna ni kisini yimbenga ni inyana men ha bismillah annatu zaqumi yitenga الذين yite qaqate yite bure iwatu arabu ngatu awsenunu ime tagenda tagura be goni gati tuhama awsenunu nunga ime watu alla wo asenu dini jahannaba no ko be to ngani jahim awsenunu
ta'amul athimi atikin yani junubu yemmeke abiradunga ayanka kodi abu jahali wa adrabihi adi min atikin yitiyani iyigandenga bismillah كالمهل aw qomi ten qajamade تغلي aw warini nogonundi كغلي o ji الحميم warin ten ngari mogomme خذوه inati kharajunu yemme geriga فاعتلوا aga mamu فاعتلوا aga na talintali إلى سواء الجحيم nalikata jahimin naganenga ثم صبوا kem balle aga ngujindi ayon kola naganenni gilli nyawa jinda nyanga ngatayenga ذوق inata dangani anke na ke yanga ngata yetemu ankenga anken tigi tigi anyani nindananga anyani sir qorenga de amma kya kun Allah farenda digami ngana kun Allah fan digambure Allah wa saganan tarno jahannama de ke koni goda Abu Jahal Allah faren pa wasu ne yenu ngar Allah faren turno ngi xam basu akara samta hun kam ko dai wai ati ganda Allah faren ngar salli ni ko tasu wai men mun kono ira kanundi ati ke ma bayna labataiha azzu minni wa akram iganda war sallini la amla anna allahu liwadiya mi ganda makka awa annaga muni kampalim pa Allah farenda si jinte mise wa shababun amrad aro honnan qayubenu yidegma buya hina pa nasabu ya senda makka himbe gan qori kiya himbe gan kallamun tikiya ayan wurni Allah ta dangana ganda kinya la nasfa'an bin nasiya nasiyatin kadhibatin khati'atin falyad'u nadiya wa sanad'u az-zabaniyah ta kuten to kinyi aganda ken koni ani jaman kiri agani wallahi ani jaman kiri Allah faran kanne ma agara sinu be ko na honnan gawe be ko wotin malikan gopuna li angarin den mutu nari yiri ra wuri na jahannaba Allah wodno da Qur'an da watsu aganni igama kota ko ini kiten kutunu isori honni glid nari yiri naam kenni ande ando kutuna nganda wari ando Allah farin nawa Allah farin pinsu minal mustathniyat Allah farin pinta qaidan di Allah magade an katai bane awa ko ina ngana dikiro komenta bane maka ila Musa toro na Isa toro na Nuhu toro na Besu awotini nda Allah dun kini la gara kota kempalle nya ya gabundi ngaiga sigido Allah farin bate ati an ganda nyasu malikanu na ngutu sesa ila ngudi kana kalla la tutihi wasjud waqtarib Allah fare ma khali salli tinde mundinga an kinyanga nambai akata kine la wa hakeda allati la gana kota ira wukine a jahimi na ganinga na siti na talintali awo yite bureke yigana ay mego yite betu nyome ngana katay bane awa kalli anda katam paten no kube awa bono ni ma kinya kotenga wa ana kenya yigana jinta nyani ina joga yon kolan kama kem pakati ay megati ni himbe ina saga tarodi innaka antal azizul karim amma de serenda makka himbe gandaranga himbe gan horanga aywa an paysa de an sitinde yiga hobure ngan no gondi jinde ngo kona nguji an kamma kinna an sere khora ngonga an niye ngo mina ibra ke koni goda Allah faran konne
ibra seren ni du koto Allah faran konna wo annake mbugunu de ke palanga ma ke bugunu konna qore nyugo mo gonya hayke Allah ko Allah moda Allah faran konne na digam buren ko Allah faran pakendi awna sabu na ke yangan kate kinya e komenga بسم الله إن هائنتي أيوا كي ينغان قطعي كين هوني أنكم ويا آغو سكنا أيوا كندي أدى الله كنانما كون كوني وطاقو دنگراني كيني دونتنا وطاقو دنگراني هلو هلو أنا قرآن أغرى خبرون كوني دغران كو إكاننجي أبو جهلي أو هسرون قون المتقين الله كنانو نيغرا كوتاين أو إرهلا كابي تغنى كوتاين تغنى كونغو منا تاغو دينغرا بي أغارانتين تيني كان هو سنتان في جنات إيوانا ومبونني إيوجين ياغني إيوسيتين ديني إلي أيوا حرير مسنغا أرو ديباجي براغتين متقابلين أيوا إيجون كوين دينو ميا يعني حسا ومعنى أتيكم غياني قولي يغي يغنيغا تي يغارون كلها إياغالمون براغتيني إيوام من دوني أرجانني تلياتي يترمين نونين سوكا من دنغا إدون تنغا ونتنغا ونانتي كنتا كتني كنتا أنا دي سيرا سيسا نيترمي يقوم من دام وقاوم قلقا هي أني موتي أنا دي غندرو كوني مي أرجان آمنين an saundenga honsu wokitene aminin anta kutini aminin ke yitire menge gajana ken tadi ho ontan gajana aminin agorenti maga ay asu jonkon tuya maga nan kaso anta kutini anta torono darbani na bismillah لا يذوقون الموت أتي إن تكلم تمنو أيوة لا غرني ما كان تكلم بي كيني كلي هنا كلي هنا بي أغرى كيني جنادي كيني كلم كم فعادي هم بيجو أرجعنا أيوة كيني خلود بلا موت أرنا كيني ودا هم بيجو يمين نغا كيم واني قود دو منو أو كلم تانو أرنو كسندي كيم نون هنگا بو غير باني كلم يمي عندنا كميودو الله gollen so ken tana gandai arno kusindi gen gollen bono bismillah Allah ta'ala hay gari kusindi jahimi yangan gadayenga amaniya keni fasamun da gore illan kamanga de Allah gara sede kusindi yimbenga asuranda ko anyuga o he an pintu o he an golle he Allah sallamati sere sun tarno arjanna di ta igollenga ma Allah ganda suranda ita haranke ati haranke illa an yataghammadani Allah bi fadlihi ma Allah gandi suturi si fasamun tawo Allah ganda sere nya islamiya akitan kamati fasamun tawo nallu arjanna kenni fasamun tawo ne manu be gono kunga bo mogo me I haso mogo me illunga mogo me kenna ngolenga kana kisi mbenga nalo arjanna Allah suranda kangura nima be kitano kenni angolem pakanga baso komun taban on taban bismillah ذلك آتي أيوانا كسي يمبين نلو أرجنا كي تيجي كياني تقن العظيم كن قرنغني أنما هو القرآن كن نوني تي أنكن سيقننا كن عرب قننا كوساورا مكان كنا إن واجي
فارتقب يا رسول الله أنكن يهلكين تنجي إقا إقو مرتقبون كمان أنقى تنجي وتن أنا كتون عندك رولا هنا يعني أكون ميدوا